Kapitan Enteng! Ay na, nagsaya atin ti kastoy abiyag tuyang, naimas akan na yung tisidata. Ay, katun na. Kasano nga main, kat masirib ta, badaw. Wan datan ti kasiriban di ti kabildatan. Wun, Sige nga rudan tuyang, mangan kamatayin, tapno makain na natamatayin, kahit masapat amanan inton bigat arumwar. wun, badaw. Ay na. Ay, nagimas ti sidaan ta. Fried chicken. Wan tuyang, ay nakastoy kumakanayaw na. Wun na. Kastoy akan na yun. Gaputa adda trabaho ta. Ay katun atuyang. Anyang at anuin naggumatang ita arabi iti arak. Daytay kumaredwine. Amangan nun ang inamag. Saan? Tay nalakalaing tigatangag. Ta uminom taman ita arabi ay. Tapno makaturog ta adagaw tuyang. Barikwanag, nakitam ka din ni Marituyang. Saan nga rod, Mare? Jak makitkitan. Pahingat ha. Amangan numasakit. Ala, mangrikap ka, Mare. Tain ta sarungkaran, ije balayda. Ha? Saan ka de, asigo na kastoy ti aramidan ta? Ano di ta makitkita ni Marituyang? Inta sarungkaran. Nga uray pa'y mangrikap ka dito iti Risenam. Ni Uwan, Maray. Nalangaraw mabitla ang tamang rikupak. Tain taman sa rungkaran ni Marituyang. Nay, nakakandado mo tiri daw na Marituyang. Win nga rod. Napananda nga tangay. Ay, uray tupay ni kabadong kajak makitkita. Uray siyak, Maray. Adda nga tatrabaho da. Anya ko maatrabaho, kat saan damutan nga agbangbang kag tawan pagpuunan da. Ay, nalabit nga da panggedanda. Isu nga inal daw da arumrumwar. Mabali na kasta, Maray. Nala, intan Maray. Baliwan tan tumanan ti umay. Bareng maranaan tan ni Marituyang. Tandaan nam dito akayaw tuyang. Kainton sumipngetan. Dito'y tantong agkita. Nawatam? Wun, badaw. Mala, agsinat ang arudain. Agpadaya ken agpapagatan ka. Ta agpalaod ken agpaamyaнаnak. Okay? Okay, badaw. Amom chay, nakitakda na natuyang ken tatapadong iti parbangon. Ha? Parbangaw? Nakakitaam katakwata. Naglugan da iti tricycle agpailidan sa chay. Malagi pong agpaiso. Apay ajak makitkitan ni tata ba daw? Panagkunak. Adda trabaho da ije ilay, chay. Iso asaan ta makikita ida. Di nasayat no kasta. Tadikat kanayon nga umay dito'y balay ni tata ba daw at umawat iti taraon. Uray nga rod ijay balay may, kanayon nga umay. Agkuskusilap lang nga rodin ni tatangkaw. Saan lata makadlaw? Nalabit nga da trabaho da itan. Iso adidan agdadawat iti kananda. Nagsayatin nga no kasta, chay. Nakainanata mo tayo. Intan ni kusina, tagluto ta. Tadito'y kanamangan. Kan itad kunto matan titangdan mo anang tulong kanyak anang ayaw. Buwan, chay. Mapantang rodain. Ngay. Mga anak inteng. Aguray ka. Arak mo't, day tayo gamaw. Uwan man taawi sa kumani paribadong tagsat kami. San abali tadamat ginatang ko tanpulots. Na, anya asyap. Kwa, saan kami ngagbartik? Basit lang. Sige. Ang awan ni paribadong, nakakandado ti balayda. Napananangay. Una niya, nabayag ajak nakit kita. Ada siguro trabaho da kan ni Marituyang ijay ilay. Iso akanayon da amasapa arumwar.
Ay, nagsaya atan. Ala, saan ko pa'y nga rod? Alo katanda ti arak tayo ray ko kani pare badahong. Ay, adalatakan ka dahi ta. Kade pulutanan mi kuma. Sidain talangin dungo. Gumatangak to iti sa bali. Sige, intay. Maragragsa ka na ka talaga kani pare badahong. Tadagaya man trabaho da nga agasawa. Mayat! Sandan nga agbisay. Kasan nyo kumakoy nakakasiya paswa. Limusan na Nagpiwis tangiwat mo. Limusan na man. Tapno agay gatang ko iti kanya. Bagpay kanyak, talakaya kon. Ngam napigsak pailaeng. Isuwa sige, ikan kay dilimos mo. Mabitlang takautak tipulsak. Adoy. Ay, agagyaman na kagsat. Talugasot dayta. Imbag lang ay gatang mo iti kanem. Sige, nakon. Yes! Talugas out! Ay, yes! Palimaos, pasang, kasyan nagkuma. Ha? Kasapulak ti pagplitek. Agbakasyon ngamin ni nanang ko iya sablan. Kahit di nakmaisuraw tawan pagplitek. Siyempre, kaya't kumati sumuraw. Isong agkidawag iti limos, basang. Ha? Agbalan samot day ti alakay. Alan basang. Limosan na kuma. Maasi ka kanyak. Sige man laangan, mabit laang. Oh, ato ti paintay. Ha? 20 laeng? Ay nayunam kumapay iti may sa 20. Ha? Sige, nayuna kun. Kaasi ka man. Ay, kasyan na kuma. Limusan na kuma. Basa. Sana kon makatrabaho. Iswa limusan na kuma. Kasla napigsa kayo, paymat, nana. Nakapsuta ko namang Napigsa kayo, paymat, iti panagkita. Nga uray kubo kayo, nana. Ay, nakapsuta ko basa. Diyo ka di mayunat, day tabukot yun, nana. Ngamin, nakadumog kayon iti daga. Ay, saan nga rudan, basang. Kasla nakapugiit kayon, nana. Unrod, iswa limusan nakman basang. Sige, mabit lang takautak ti bulsak. Aha. Oh, adto'y titulong ko kan ka, nana. Sangagasot. Ay, giamanak basang. Giamanak unay. Ala, inakon. Ay, dakilat at isang agasot ngayon tinda. Ay, lalaingak pa'y tiagartay. Tapno adaw ti maasi kanya. Ay, ikubkubuk pa'y. Tapno adaw ti maasi kanya. Aday ta, kubuak unay na! Palimos man, padak alagay. Sakti pagkitawa mi ti limaus. Si ka nga ron, di masabat ko. Mala,
Tangay nakakaasi ka. Limusan ka. Imbag pa'y kanyak, tadapinsun ka. Agyaman no, kasta. Ikang kay ti duwag asaut. Mabit lang nga. Atoy. Agyaman nag-apadak alakay. Ha? Nalintag ti panagsaam. Dinto tigargar ka itay. Ay, kastuyak ka talaga. Tigargar ka naglimpyo de boses ko. Aya. Malangarudan. Innakaon. Tagur-ura yung kanyak jay girlfriend ko. Yay. Deske, nalipatag matay. Dandani ak nabukeng. Imbag lagi din takila at ngintigargar ko ti boses ko. Kadinak nabukeng. Ay! Ayos ba daw? Ayos na ayos. Ang saya-saya ka. Adda na palimusak a 700. Ay, ore siyak tuyang. 600 mat kanyak. Ay! Ayos na ito yun at trabaho taba daw. Ay, katuan ay, nagrigat ag artista. Agasam tag pilay-pilay ak pa magmag na. Kan itigargar ko pa iti boses ka. Kasta nga ron ti kinasirib ta. Maya tuyang. Iso nga ita, adamanin insang peta na imas asidain ta. Bangaos. Agsigang taman itatuyang. Wan ba daw? Mala, ag tinulong tangag lutaw, tanay, rabieng. Ano tuyang, tataba daw. Sa dino ti pagtrabahuan niya, apay nga inal daw kayo arumrumwar. Kan parbangon pa'y norumwar kayo. Sagat ka na yun kayo amarabyan. Ag-drive ka kide, kwaraw, di ka sumanaaw. Ato nga minti makadlaw, tataba daw. Takanayon kayo nga wani di balayyaw. Di kan sumanaaw ko na, may. Apay, dakas saya ti agdamag. Katuan, dita pa nagmanihawm tinto na rem kwaraw. Mawatan na ka day. Ala, nagulima kak manlangay. Ang papapanan nyo ka day. Taparbangon pa ilang kat rumrumwar kayaw. Naa, sumanaaw ka lata. Mabalin ka diti sumurot iti papapanan niyaw. Sana mabalain. Agulimag kan kwaraw. Ito pa masurunakin ka. Damag ka, damag. Makaringrang. Palimos ako ba niyang palimos. Ne, kasla mailasin ka. Siya. Sika tay bakat nga inikak itilimos di tadaya. Idi na minsan nga aldaw. Asus sana siya. Ito limusan na ko maafak niyang. Wan, sika lakit di dayjay. Nga maguray ka. Apay nga agpiwis ka mo tan. Sana sakdan siya. Afak niyang. Sika dayjay, nasabat ka iti dalan. Katita, nakadanon kan diti compound ko. Sana sakdan siya. Limusan na kumata na phone. Sa bagay, ado ti manglimlim kadagitoy a panawan. Akampay idi, marigrigat daunay, tagaya man nakapigpigsada pa'y matamanggad. Kasta dagiti nalaing, ama nga lilaw akaskan ka. Inikan ka idi iti talugasot, tamasyanakan ka. Ngamita, sanan, no dikot ipapuliskan. Gaputa day tamang laklakat ang mom. Payman, taumawag ak iti pulis. Taumay nakatiliwan. Tay cellphone ko. Ay, saan ka di aapubak nang ay dinak ipapulays? Oh, makitam? Limpyo ti panagsaom. Ha!
Day talamang laklaka ti amom. Ay, sigay, Apo Baknang. Ay, sana kung nga kidaw kan ka itilimaus. Ay, Mabiit laeng. ha! Pinitsuran na! Wan, kat i-post ko iti Facebook daytoy. Tapno makita da asika, kat manangan lilaw. Ay, saan ka di, Apo Baknang? Saan ko mapang-asay? Saan, Apo Baknang? Pues, isardeng mon ti agpalama. Agtrabaho ka, tapno da kwartam. Adi ka day tamang laklaka ti amom. Ay, uwan, Apo Baknang, uwan. Iti ka nito ang makita ka pa yan. I-post ko na talaga daytoy ladawam. Ay, Kat si kantumot lahang tinakababain. ay, uwan. Saan ako nga agpalama, Apo Baknang? Saan ay pang-asay ta di mo ko maipost tila daw, hak? Saan ko maay? Nay kamatan tuyang. Awan iti oras ti panagawid ta. Inawagan na kaon. Tagawid tan. Apay aya. Ay, kuha ba daw agawid tan, tadyak kayatin ti agpalama. Anya? Indahan, aglugan tan iti tricycle, agawid tan. Ngam sayang ti malimusan ta ita. Agawid tan nga rudan. Isalaysay kuntukan ka ti amin inton nakaawid tan. Alaman langan. Alang arutan. Agawid tan. Uwan ba daw, kasta tinapasamak. Ay, pagyamanak laeng ang tadi na impos iti social media jay ladawan kaw. Aya? Ha? Santan ngagpalimaus, amangan nudakdakes pa iti mapasamak. Ngam sayang, Mike. Naglaka pagkwartan. Saanen? Tinasaya at nga ramiden ta. Aglako talaengen iti merienda. Ket agpwisto ta di ta paraangan. Imposible nga awan gumatang. Anya? Wen badaong, sana balay, tadamet basit kwartata. Dayjay ti pagpuunan ta. Tinalimlimusan ta na urnong ta. Mala. No day tati ko nam. Sika ti matungpal tuyang. Ay, na! Nagpasugayam tinadamag ko nga aglaklako kayo iti barbecue. Kan merienda, paray. Wen pare, nagduduma tila ako may kinituyang kao. Barbecue, fishball, kikiam, kanda dumapay pare. Adapay pansit kan ginataan. Wen no bilo-bilaw. Ay, mayat, paray. Wen pare. Apay, naikat kayo iti pagtrabaho niya. Ay, saan pare? Da kami iti imikat kinituyang ko. Ta, kayat milangin ti aglaklako iti barbecue kanda dumapay. Nasayat no kasta. Malangan. Magtunukan iti sangapulo a barbecue tagatanga. Isuman ti sidaan mi kanibanang. Sige paray. Mangituno akaon. Na, kunak no nakaturog kan. Nga magbilbilang kagaya iti kwarta. Ay, ayos ba daw? Ha? Adamat basit ganan siya ta. Okay day to yun. Aywan, Ken amom kaday ba daw? Nagmayat tiriknak. Kasla naglagan tiriknak. Ngaglaklako talaeng iti merienda. Aya? Iso amay mayat gayam ti kastaw. Aglaklako talatan iti merienda. At least, saan tamang lukloko iti padatatao? Amang laklaka ako na ni Apo Baknang. Aywan atuyang. Iso nga ita, daytuyong ti panggedanta. At least, nadalos a pagkwartaan. Uray pasitla ti maganan siya, basta nadalos at trabaho na natoyang kantatabadong. Ananuam ti ado a kwarta, no nagtaod mat iti panangalilaw. Ala sigay, ditang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.